Ia e toe whaafelo ai atu I lau mai mua mai ma lau whaafonga anga Samoa ele nei fo I vaenga o lea wauli o lea I mai tau atu ia ua te a leitu la e tasi a o fia ngai lea tunuu ia mga luenga matiute nisi foi o lo fia ngai mamalo longa nei taimi o le aso ia ai mai se foi o lo fanga solo pea ia le fainga filifilinga e ala I le palo tala I titi a leitu malo vai maunga numero tolu. Taimi nei o lea ua tāpena mai ia le sunga ia tawhiri pepe don moe mausu mai I vai lima ia mo le isia tātou li poti e tusa o le whainga palota I le awa uri nei. Talofa tawhiri pepe? Ia, tau whatalofa, tau le whaafonga mana mai mo mai ala tātou atu nuu. Ia, o le se tātou ripoti nei lea ua tu sawatu. Ia, I le malu le kalesia e whaka sa I le afio anga vai lima. Ia, mo le whaatinonga fo I o le whainga palota, ia, ale tu maloa vai maunga tolu. O le se tātou whale palota lea, ia, le pia ona sila mai ai. Ia, I le nei fo I lava enga o le tai au. Ia, ma ua mai atu ia le mai atu ia tulanga pe ona iai ia le tato fale palota foi ia I le afio anga o vawala ia ona lava e anga I mai le malo le atunu o mo le whaatinonga la to whainga palota ia I le nei tai au manaia o le lava anga I mai e le o iai lava se fale palota e pe ona asia I tato whaasalonga ia a mewa uumi ni kiu ia po ua tumu foi ni pakanga o taavale ia o le lava e maua lava a tele lava taavale ta I se fulu ia pe sile atu foi ia a o le mai tau ia I fale palota ia ale e whakasai vawala ia o le tulanga na pe ona iai ia mai se foi o mai el tato report I le fale palota I le malu le whakasai vai lima ia o le tulanga foi na pe ona mai tau atu ia o le lava e vave lava le whaasolonga lolo winga a whaia o le pauunga lea iai ia le whaatinonga le whainga palota ia ile nei fo iaso ia lolo winga e o atu le tal tolu ia ua leva na maea vave foi ona koma le mamalo le au whainga luenga le ofisa palota ia mai se foi o li malo le malo lo o ngā le rue whaatasi ia ile tulanga ile leo ina ia mauti noa malu ia manuia tau mawhainga ia mai se wha moia le tumalo ia pe ona ia ile nei foi a tai o la sofureile ia o le tato reporti na I nei le malu le whakasai wawala mai se foi o le whakasai vai lima a le la tato whaanga solo atu ia I la fio anga papauta mai se foi o le whakasai tanu ngā manono ia mo le tato reporti whai o manuia le nei tai au. Ia malo whaafitai a tawhiri pepe o le lipoti le nā mai I le afio anga o vai lima e pei o na anga I atu ia I le tātou vaenga o whaasalalaunga ia mo le lipoti na mai o le whaanga solonga o le whainga palota la ititi a le tu malo o vai maunga numero tolu. Se taimi o iluma to e tu ina mai se tātou lipoti whaeiu mai a tawhiri pepe ai mo le taimi le nei o lea mai tau watu ia o lea whaua tāpena mai ia le sunga ia fuatia mo le tātou lipoti e tu sai foi o le isi vaenga o le tu malo o lea uanga I atu iai ia mo le mata I tuina foi o le tūlanga o iele whaanga solonga o le whainga filifilinga e le nei foi vaenga o le aso talo whafuatia. Ia whaamalo atu se umatafa ia mese foi lau fitalenga maui malo le fonga malo foi le ona sai le nei foi tai ao ia o le ua tuina atu tātou lipoti le nei lipoti luna lua le nei mai le tātou team le nei ia I nei I le mauta le kalesia whaapotonga le tua po le Assembly of God I nei leo ne ia o le ua mai ona sia foi ia le tātou vaenga ia le tasi o whalepalota le ina I le fioanga po le nuu o whato ia I le mauta le kalesia me tutisi si le mailu tātou o tunu ia le lava e ngā solo mailu tātou tunu ia mai seo I lātou o lo o alalampa pa ao po I lātou fo I lo palota mo le tu malo palota le o vai monga numero tolu ia o le tau le nei tai ao ia na utau si le mai faisi na asa o le la ia le lewing o le tau
ia mai e toa fi malia la foi ia le nei tai au ia manaia ia le nei foi aso wa fatino ai le fainga palota le tu malo vai maunga numero tolu sila mai ai le tatu tunu ia anga mai ia nei tina foi manai tama matua ia o ila to foi ele i fatanuina la to fainga palota mua ia wa o le faitalia lava na ia le ale tangata la to ia faila vai te fia palota mai se lava ila to tinam tama mantu avi fa mua afi te fia palota ile fainga palota mua ia po le tatu pre-polling len faila solulu ia e te talo sanga ia ifo yana isi tinam nei tama mantu ia o le lava au to va mai le nei aso ia i tatu fainga palota le titi pe ona fa nga solo ai ia i tulanga o le security po le malu puipuia ia malu puipuia ia tatu fainga palota ia lo ia malu o le malo tino la to nga luenga mate tulanga o le sanga le mu ia i vai nga uma ina ia mautinoa ia lo le leil fa nga solonga o fainga palota mo le tu malo le nei vai maunga numero tolu wa le tasi nei tu malo e to tele ia tangata palota la lola palota pe afua ia i le lola palota e fa fe fitu se la over lima pe la foi ona fonga mo mo atu i tatu tonu ia i le tatu lipoti ia mai nai mangiangi ia au nei le tatu AOG ia nai nga solo mai pe le tatu i tu malo patino la tu palota ile si va nga no mai ia me so nei tinam tama mantua ia elem fai ona savali anga il fale palota ia ona anga ile o seisi tonu e talo sanga ia o le vangtau hona fa manatu ile tatu tu malo ia fai e te sina fia ile mfai ona savali pe anga isi o tina psta mama tu ia fai ona su tonu talo sanga ona ngai mai le o le su ia ofisa fa tau no le fai nga palota ia por palota ia por fa sa o foi ia na yo tatu tina mane tatu tamama tua ia o vanga tau ale e mai tawina ia ele o fa pena ona solia le tatu inicio tatu fal palo tatu tu malo tu lang vo tatu tu la fono masani pe on fa mana tu fo il tatu official commission fa nga palota ia ele fa tanga ina ona la e mai se la e fo le lo yesi ato su tauva po se la e lo ia le ngole o le parti fa fai por bang fa fai ia vang fa pena ia o man fai la palota ia ona e to su le mai tala au ilo maunta ia polo lawa ia tali e foi mata puai ia wa ona nei ia leo la tapunia tatu fal palo tal tolu ia ona fa penale ona fa sala tu sao ia tulanga o le unga le alo ia o le tatu faitunga o le fainga filfilinga le tu malo vai manga numero tolu a o le tatu le potina mai le ekalesia AOG o le Assembly of God ia mai le afio anga o le ne ni tatu to fila i tatu le pot ia malo fa aftai te le fuatia il tato li poti le na ina ua pasi mai le fale palota le na i leone i le ekalesia AOG po le Assembly of God le ana awina mai tato li poti le i tu malo vai maunga numero tolu le lato fai ngā fili ngai le so le apea na ta ua fuatia tu langa foi lele o le foi na palota ai ma nisi o tamamatina ma tutua ia lona winga o ila ia ele i mafai ona fai le restala e palota ile aso le palota mua pole pre-polling ia ai manatua to afala varia ile fatino ina le palota mai le selautos fulu na restala ile aso le palota mua lona winga tatau ona fatino ina le palota ile so ia ai manatu o lea ua sauni mai foi ia ta Filipepe ma le tātou li poti whai u i le vaenga foi o le tu malo o loo a ngai atu i ai i le nei aso. Talofa ta Fili? Ia toi whatalofa atu i le whaafonga mai ma le sila mai foi ala mamani mo le pa ia la tātou tunu ia i le nei vaenga le aso. Ia o le ua o mai foi a tātou whaasalonga au nanga le TV Eva ia ma le ala leo le tu ipi ia i le malu ia po le no fuanga le e whakasai tanu ngā manono ia le pe ona whaai umaiai ia le mato reporti ia i le nei foi tu lao uli ia i le o mai lao tātou masini po ata mal tātou vaenga whaasalau ia o lo whanga solo lava o lea lava lo whanga solo i le whaatinonga o le whainga palota ia a le mamalu foi o le tu malo vai maunga numero tolu
ia mai se ila tau o lea fa nga mai fa le palota lea ia e fa tino nei la tau palota ia awale fa nga filinga le tu malo ia o lea ua mai ia le fale palota le fa nga ai le hola le stras ia le yuta i wala ia sila fo lo tato tunu ia tulanga pe ona ia le fa nga solonga fa nga palota ia e nga i tua le awala mo ina to le sila fia ai eva ai lava male nga fa aftai ia le fa tinonga fo i o le ngaluenga ia ele fa tau tai le ofisa fa nga palota e mai se o le malu ia e malu le malo ele ai lava se mea se ona nga se le se vai nga vinga le a mea pe vevesi ia pe ngungumi ia pe ngungulu to tele le atru mai se ia o le malu le tu malo nga ia te faila to palota e fai ngo fie ma vave le fatinonga ia ona o le tulanga fo ile le mana ia foi o le tele o fale palota ia e pule ai le tangata po fea nga ia ia fatino ila na fainga palota ai o le vainga lale na ia ile hola le stras ia iwawala e pe ona ia fatino e foi ia le tato fainga palota ia o le tawalunga atu na o tato reporti nei le tato wa maota fo ira ngā luenga fo le malu ale ekalesia e whaka sai tanu ngā manono nei ia le o tawalunga atu ia tato whaasalanga ia mai le vaenga le fionga ia masoe ia ele nei fo ia vaenga le uli ia ai mole silafia o lo whaanga solo lava ia maolua a asa fo ile la ia ai vave lava ia le alunga e pe ona ia ile tato whainga palota le tumalo a vaimaunga numero tonu ia ai manatu toi tali watu ia tato ofisa utu mo tato whaasalanga whaaftai. Ia malo whaaftai ta Filipepe whaaftai tele ia mo tato lipoti tu ina mai lava i le tai awana le la se ia o mai i le nei taimi o le awauli e tusa o le whainga palota lai titi a le tu malo o vai maunga numero tolu o le tato lipoti whaai ule nā mai ata Filipepe i tanu ngā manono i le maota o le kalesia e whakasa. Lea ua tāpena mai fo i le sunga fuatia mō le tātou li poti whaaiu e tusa o le vaenga o le itu malo lea sanga i atu iai le tātou whaasalaunga i le nei fo i aso. Fuatia? Ia, maui ma se montafa o le ua whai watu tātou li poti ia o le tātou team ni nei ia mai le itu malo vai maunga numero tolu ia le taulunga atu i nei le whalepalota le mauta le whakasa e matau tutai. Ua mai fo ona sia le tanto vaenga ia le tasio fale palota i nei mtautu ina mtautu tai le mota le kalesia e fakasa ia o le la ua taulunga mai nei mtautai tatu lipoti ia ao se vainga la toia i le nei tai ao tu ina toai tatu lipoti ia o le la vai ngasolo tai tasi mai ia le mamalu o le pai o le tu malo ua fo i le fa tinoino le la to fainga filifilinga por la to fasao ia i le saili ai o se la to no foa po le sui fo i o le tu malo ia i fai o malo i le parlamento lo sful ma le valu nei to e to fa sui ia le o lo fa pena on tova ia i le tato fainga palota por fainga filifilinga le tu malo vai maunga numero tolu ia i le lava tai au i le tawulunga i tatu le poti ia le lava e langi le lei ia malo si fo i le susulu le la towia ia o le lava e ngai te tasi mai le mamalu le tu malo ia o nei tinam nei tama tu e ma se fo le lau tele o la to wa nga va ia mo le fainga filifilinga ale tato i tu malo ia o se taimi fo yo le nei fiafi o te lo ia o le am fai fo yo na mai mo mai em fa fo ngal tato tu nu pa te puni tato fa le palo tato to ia i se unga fo ia o le fainga filifilinga le tu malo o vai maunga numero tolu ia o le telenga lava la toia o nisa falpalota na sia e le tatou vaenga mai lava i le falpalota i nai mangiangi le whakasa o le falpalota i nai le ekalesia sofitu o le one i le Assembly of God ia whapena fo i le tatou maunta le ekalesia metisi whato ia se i o mai i mtautu tai mtautu ta ia ele o
I longa lava on tumu ia pe tau whao fiofi foi ia le telo tātou whale pārota ia o lea lava ia ngai mai lava ia le tātou tunu ia wa o lea lava te lele taimi ia ngasolo mai ai ma ngai mai ai ia wan le whatau nuina ia o le tātou whainga pārota e pei ona ia le na yaso ia aua tau lunga atu ia tātou le poti whaapitoa ia mai tātou whale pārota ia mai tātou wāinga nei ia manuia tele ia toenga o le whainga whiriwhiringa le tūmalo vai maunga numero tonu seifua. Tātou li poti whai u mai le nā fōi tū o le tūmalo vai maunga numero tolu e pei o na iai ia le whaatino ina o le whainga whiriwhiringa i le so o le nā ua mai moa whaafonga mai lo tātou wa tunuu ia i le tautua a le ala ata le TV iwa ma le 2AP le si ufonga o Samoa a o tau mawhai ia e longo puia li i lo tātou wa tunuu e ala ia tātou li poti tuu ina mai i sui whaasalalau le tō wha ia ta Filipepe, tōn moe mausu wha pia foi fuatia moe o nā fola sā ia mai vaenga o le itu mālo i whale pālo tata i tasi e pe o na o atu i aile tātou o fisa wha asalalau ina ia wha pia o na sila fia ele mamalo le atu nuu wha pia le itu mālo ele ngata ia i lātou o lo o a fia ma pāpā au i Samoa nei. Ai wha pia foi i lātou o lo ai tau malele mai atu nuu mamau ma tapua i mai i le wha moe o le itu malo i le so ai manatua awana i ngalo ia te oe ki mai pia lau TV i le TV iwa wha pia fo i ma le 2AP le si ufonga o Samoa ma lunga o le 2AP Facebook page ma le YouTube channel o le a wha pia o na wha asalalau tu sao le whai taunga le alwa ia po le whai taunga mua i le a fiafio le so i le tau le tolu mai i le ofisa tūtotonu o le komisi o whai ngā pālota i mulinu nei. Ia se ia aulia le taimi lea tātou toi whailoa. Ai mo le taimi nei manu te leina ia malolonga e mai se fo i o ngā luenga matiute o whenga iai ma le tātou atunu.